ni ukuretwo ni ngirora tondu ndikirwo mundu wa mitambo ri na no akigwo nawe wakingora Nairobi no akigwo kinjira horo wa 2014 ndi ni guciara ndiraciara Adrian ri ni kuretwo ngikiri thongona horo wa ndikuga just a little controversy ni ndagika imwe we quite controversy na biashara na maundu maria riu uratutwara nginya cukuru controversial ni gukorwo gukorwo maundu maroka uguo mahana uria mekwenda ni tukite team master ugatohe cai muingi na biashara ni affectaga biashara yaku be honest to be honest controversy ciori itikorwo ci njega. I love that. Itikorwo ci njega na ndigi encourage mundu. No ni kwenda kurakara ndigakuri. No nginya igikuria. Rucio ni gwitange kuria. Controversy ciori itikorwo ci njega. I love that. Na no encourage ndigira ku encourage mundu ono mwe akorwo nacio na ndigira ku encourage mundu ono mwe ari brand yake ni undu wacio ti andu othe marizaga na controversies. Kana ndugimena brand ine na muno na itia bararite ni undu wa maundu mega na itia bararite na maundu ma controversies but sometimes ukoraga ni gukorire na we uri o mundu taru nie gwakwa ri ni ndugikora ngikira kindu o uguo ndugikora ngikira kindu o uguo na kana ngicokeria mundu o uguo tutire haria gucokia twiriri tiga kurira kiurie giakwa ndiraria atiriri Dama Mobile Dama Institute ndio gioka we CEO Dama Institute it does it help does not help. It does not help even at all. Affected branding yaku no affect branding na njira nene muno na ititeithagia ona hanini ona kira kindeithiririe muno ni riri ni undu ndiraga na products ina demand ya iguru muno otherwise tigane product yakwa ikorwo na demand ya iguru muno ri ni affected na njira nene muno na no iki affected koguo igena kuigana controversy yo ndigutithĩtie acha wow ndeithĩtie ona hanini na ona ndikimenda ona hanini ndauga ni mundu gwikora na controversy icio but itikoragwo ci njega personally dig advice mundu akorwo na controversies ta icio tondu na ti andu othe mangigitobora gukorwo nacio makorwo me muoyo ni gutindikite onawe itikoragwo ci njega ona hanini it is not worth it I love that. That's so broad. Ona gitu nywa cai twakorwo wi muhagire.